Hello everyone, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Ngasi se khoi ki Mahindra ki showroom da laga CVG Autotech da laga khoi ki inong nong na lak pa haib dare khoi ki Mahindra ki Bolero da hojik latest lakwa khoi ki keno tone sida I nak ta lei ko si matang da khoi ki samlapa video details sama I nyam gi damakta ai purga lak sabne ado kaung misnau jing nong ni thengna ba yaw ga de ai gi channel 7 Speed Manipur sibus subscribe to ko ai Kariga Mari Laina content sing for la kuda miso idana ba bell icon so press tawio ado video se kamai tawge habdo myam yeng minar se gari se yeng bada akhoi gi G wagon ga ju masak se habet malaga akhoi gi Mahindra site gi Bolero se go yam phajabani go ado magi maram da haitare ngasi kai gi update piraki kamai tawge changes na kai gi no adi price gi ohong na kai gi no habdo ado sum yeng minar se go ado di video se hawjala se go Okay, yan amda koi mamang dagi dum hawrje hawjung da ai sigi contact details ai showroom ji contact details ai dum description da hapsara bani ko myam da sambiro do contact am token biro aduga gari se dum jeng bi yar ne haitare aduga loan gi bor su ama bor su dum tanu bi yar ni ko adu gari se koi gi ma se mai variant haitare ko koi gi B6.2 Anouba kanon ne adu magi variant je koi B4 B6 aduga B6 option aduga B8 smaina lakani ko aduga color option ju dum se Anouba khoi gi black color de yam tina fazare ko sim de adu mai front gi look se dum yengbiro front je dum yeng ba dum tongan ba changes dum u phangamani ko mang gi da magi khoi gi logo ma dum yam changes u phangamani Anouba je mai grill je yam tina khoi gi chrome treatment ga tawra ko yamna fazaba haitare ai hapetang magi keno se yengbi ko sigi chrome treatment sigi strip minus sari je ya sudah je yeng da koi dari si yeng yam enhance and by dari yeng da aduga sida jo koi gi koi tok sida di kok lem ga yaore ko ne pura glossy da yam phajare haitare adu sida yeng biro mai simple halogen da smai lakani ko si sum phajai haitare yem da mamang yam tim phajare aduga side look to so ai amtang yeng anjarake side looks da smai no o fangani ko sisu magi 15 inch das meine adum pi haitare magi stairs e sile ga 15 inch da 215 by 75 r 15 inch shed ki tayar ne ko adu suspension travel so dum magi area chi yam phadana dum wangi ko adum yam na off road pam ba sinau sing magi dang lambi nuai ta ko ta wi di se kem ta bira la roi ko exterior da haitare sigi strip se sim na dia khoi hana dagi dum Bolero gi magi keno ma oina dum lei hai tare sigi sina khoi gi v keno oiduni ko sorry B6 option do oidune ba hana gi top model oidune ba do se Anouba V8 ena ma gam hapsal e ba Anouba do de mo khoi gi si alloy oina lakane ba alloy lakane adu sida di mo khoi alloy na tre ba adu smaina o phangani aduga manung da ju sangaga ai hapet yengan jarake ba ado manung gisina mainu o fangani aduga sigi top model di khoi leather lakane ko sina khojina sidana fabric oidna ko keno da nong leather lakane kakalaga manung gi changes ju ai yengan jar ke ko ado ajik se ista lakado je se khoi gi infotainment sima sam khoi yam piktang no ko mane android oidoni ko ado sima update pire ko ado se khoi digital oina ko se su ama lakhe si han dagi dum digital oina lai ko lakodi ko aduga khoi gi control je system lady hana dum samana na ko aduga khoi gi se khoi gi charging port haitare C type si yaur ko charging port smaina pi ye ko adum AC dum manual smaina lakani ko aduga se muk changes lai je khoi keno steering je aduga se steering je khoi gi steering mounted control line ko se da mai control media si control je se da mount or la ne ko adu smaina ugo phange aduga kaisu atopa henba keno di kaisu tedo ko lakpe aduga gari hana khoi yam high bo khot pa tawba ma tawda adugi kaisu adu ma khitang khoi stabilize dang taw ani ko hana dige adu mai sim manual oi dine okay sini kaisu henba tedo pa keno leite yung central control ni samai no phangani ko holder ni yaure window control si yaujare ko adu so kai thamba yaba option masam si yaure hai tar sina light ko halogen ta pi de ko
sumaina tei di ka su thoi dok changes wo phang de ko grab handle ga yaore bo kom ado si manual adjustable dum ya ni ko ni ko sina ado maning si sum ta pham ga yeng si ko duga maning si so e pedang kakala ga yeng anjara ke maning si sumaina wo phang ani ko seat ki akhoi ki thigh support chi mari am thi nungai si de thigh support yam thagana lei ko aduga si floor board haitare ko ma pura fully flat ore ko aduga sina akhoi gi keno dune mamang gi dashboard sumaina o phangani adu mi hum adam phamba da mang kaina phadana dum phamba yagani ko aduga maning de ju sumaina 7 seater ni na sumaina o phangani ko seat anim ju fold tawga lei ko aduga ai gi headroom kena jarke sumaina headroom de sumaina o phangani ko ado se magazine holder yauri ko ni room se dum marang kaina lei de ai seat se kitang back taw ne ko mamang da adu se de dum sidai hena kadam lei ne ko ado se sta khoi gi ai price sum haijarage price haidre ne sigi mai keno ja ti bumper je khoi metal la lakhani ko ado price e sigi khoi gi starting je khoi gi on road che 9,26,207 degi horaga goes up to 11 lakh khoi gi bi che top model je 11,14,955 mai lakhani ko ado price se adum ya braina khalle se top model da jo adum 11 lakh ta phang bagai se ko adum jai lek se adum phajai bolero ai jini bolero se adum yam khoi gi 25 years and now jik khoi kai tare legendary ni adum ba makhali gari hai tare myam na pam na sinar khiba keno ne bolero se ko ado yengmina se ado ngasi gi video se sai sum losin jarage ado anouba khoi gari ga mari laina mo content ne pur la khuda so na miss tawdana bas subscribe so tawsan bioro ado gari thomu damda seat belt so phabiu ado gari msa thoro na helmet so na opiu ko okay bye